навиди бомдодист аз радиои Озодӣ тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам рӯзатон бобарор бошад. имрӯз 20 август ва соат бо вақти прогресу ҳафти субҳ аст ва ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. Президенти Тоҷикистон ба ҳангоми сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар соҳили дарёи Панҷ бо гурӯҳи аз сокинони Афғонистон суҳбати сарироӣ кардааст. Хадамоти матбуоти президент мегӯяд, ин гурӯҳи мардум аз Эмомалӣ Раҳмон хостанд ки дар ҳалли мушкилоти онҳо ба мисли нарасидани оби ошомиданӣ, камбуди нерӯи барқ, набуди алоқа ва роҳи мошингард мусоидат кунад. Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардааст ки ҳамаи мушкилиҳо дар доираи муносибатҳои дӯстиву ҳамкорӣ ҳалли худро пайдо мекунанд. Дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз, Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи боғи фароғатии Вомарленд, парки технологӣ ва меҳмонхонаи 3 қабатаи Чорачаман Хилс иштирок кард. Боғи Вомарлендро 11 соҳибкори Дарвоз муштаракан бино карданд. Дар ин боғ 10 нусхаҳои ёдгориҳои машҳури ҷаҳон аз ҷумла Манораи Эйфел, майдони регистони Самарқанд, Биг Бен, калисои Москав ва амсоли ин сохта шудааст. Сафари Эмомалӣ Раҳмон дар замони пандемияи коронавирус ва дар шароите сурат мегирад ки тибқи баъзе хабарҳо як ида мансабдорони тоҷик ба вируси COVID-19 мубтало шуданд. Бар илова тавре аз аксу наворҳо дида мешавад, идаи аз ширкатдорони мулоқотҳо ниқоби тиббӣ надоранд. шаби дирӯз сатҳои эътирозгар талошҳои нави покории пойтахти Беларус аз эътирозгаронро нодида гирифта дар маркази Минск гирдиҳамоии эътирозӣ доир намуданд. Ҳамин тариқ эътирозҳо бар зидди ҳукмронии тӯлонии президент Александр Лукашенко 11 рӯз пайи ҳам пас аз интихоботи баҳсбарангези президентӣ дар Беларус ҷараён дорад. Дирӯз дар як ҷаласаи изтирории сарони Иттиҳоди Аврупо, раиси Шӯрои Аврупо Чарлз Мишел гуфт ки паёми 27 кишвари узви ин созмон хеле возеҳ аст: хушунатро бас кунед. рӯзи 19 август Лукашенко ба Вазорати корҳои дохилӣ фармон дод ки эътирозҳоро хомӯш кунанд. Бар илова ӯ дастур додааст ки назорати марзҳои хориҷии Беларус шадидтар гардад. дирӯз ҳангоми эътирози мухолифин афсарони зиёде дар маркази Минск ҳузур доштанд, вале онҳо аз мошинҳо берун нашуданд ва ба гирдиҳамоӣ дахолат накарданд. назаре меандозем ба парвозҳои чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон. тибқи нақшаи тасдиқшуда имрӯз 4 парвози ғайринақшавӣ дар назар аст. 2 парвоз тавассути ширкатҳои ҳавоии Тоҷикер ва Сомон Эйр аз Москав ба Душанбе анҷом мешавад. ҳамчунин қарор аст 2 ҳавопаймои Сомон Эйр аз шаҳрҳои Екатеринбург ва Новосибирск шаҳрвандонро ба пойтахти Тоҷикистон интиқол бидиҳад. ёдовар мешавам ки барои мусофирон доштани маълумотномаи тиббии марбут ба COVID-19 ҳатмӣ мебошад. вобаста ба роҳандозии парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистону Русия ва боз шудани марзҳои миёни ду кишвар ҳанӯз хабари нав нест. худоёр худоёрзода, вазири нақлиёти Тоҷикистон, ки 8 рӯзи пеш бо захми корд дар бемористон бистарӣ шуд, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ҳолаш хуб аст, аммо ҳанӯз зери назорати пизишкон қарор дорад. худоёрзода хабари мақомотро дар бораи қасди худкушиаш тавзеҳ надод. худоёрзодаи 62 соларо субҳи 11 август бо 2 захми корд дар шифохонаи Истиқлол бистарӣ карданд. Достони кӯли Тоҷикистон расман гуфт ки вазир қасди худкушӣ дошт ва ӯро наздиконаш наҷот доданд. бархе аз ҳамкорони вазир гуфтанд худоёрзода ба онҳо нақл кардааст ки ҳангоми ҳодиса дар ҳолати стресс ё афсурдагӣ буд. дирӯз дар яке аз шоҳроҳҳои Берлин ронандае ба қавли пулис ҳадафмандона чанд ронандаи мотосиклро пахш кард. пулис бовар дорад ки ин шахс, ки зоҳиран аз ҷиҳати рӯҳӣ устувор нест, бо ҳадафҳои мазҳабӣ ин амалро содир кардааст. ҷузъиёт дар гузориши Искандари Хоҷамирзода. ба ақидаи полиси Берлин, ронандае ки масъулияти чанд садамаи рӯзи сешанбе дар пойтахти Олмонро бар дӯш дорад, ин ҳамлаҳоро бо ҳадафҳои экстремистӣ ба амал баровардааст. марди мусулмони ироқитабор мошинашро ба тарафи якчанд мотосикл равона карда 6 касро маҷрӯҳ кард. ҳоли 3 нафари онҳо вазнин арзёбӣ мешавад. ин ронандаи 30 сола баъди бархурд бо мотосиклронҳо мошинашро дар канори роҳ мутаваққиф намуд. сипас рӯи он қуттиҳоеро гузошта гуфтааст ки агар ба ӯ наздик шаванд бомбаро метарконад. маълум шуд ки дар қуттӣ асбобу ускунаи ин шахс ҷой дода шудааст.
نماینده اداره دادستانی برلین مارتین ستلنر میگوید در برابر افکار رادیکالی اسلامی بازداشت شده مشکلی روحی دارد. ما این حالت را پیگیری میکنیم. بر پایه آن معلوم می شود که او به زندان می رود و یا شفاخانه بیماری های روحی. تا حال مفتشان شهادت عضویت بازداشت شده در یگان گروه افراطی را پیدا نکردند. باری آخرین پایتخت آلمان در ماه دکبر سال 2016 مورد حمله تروریستی قرار گرفته بود. جنگجوی اسلامی انیس امری که پناهنده از تونس بود با یک ماشین بارکش در میدان جشن میلاد مسیح 12 نفر را به قتل رسانده، 10 کسی دیگر را زخمی کرده بود. بعداً پلیس امری را در شهر میلان ایتالیا به هلاکت رساند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. 19 август در شهر کابل بر اثر دو ترکش که هدف آن کارمندان دولتی بودند 2 نفر به هلاکت رسیده، 2 کسی دیگر مجروح شدند. به قول وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله یک روز پس از موشکباران کابل به وقوع پیوست. خاطر نشان میکنم که 18 август در روز جشن 101 سالگی استقلال افغانستان محله‌های مسکونی و دیپلماتی کابل موشکباران شدند که در نتیجه 3 نفر فوتیده، 16 کسی دیگر جراحت برداشتند. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید. نایب سروزیر قرقیزستان اکرم مادومارов روز 18 август گفت که کشورش با تاجیکستان و ازبکستان در سطح نایب سروزیران مسئله مرز را بررسی میکند. به گفته وی برای پیشگیری از حادثه های مرزی مقامات محلی با مقامات امنیتی میان ساکنان کار میبرند. پرزیدنت قرقیزستان سورونبوی جیمبکов از سرگیری کاری کمیسیه های بین دولتی را اوید به معین سازی و علامت گذاری مرز در شرایط وبای کرونا ویروس مهم ارزیابی کرده از حکومت کشورش خواست که برنامه رشد ولایت بادکند را مبلغ گذاری کند. در ولایت بادکند قرقیزستان بیشتر نیزه‌های مرزی به وقوع می‌پیوندند. نمایانی مرز بیشتر وقت باعث جنجال‌ها بین ساکنان برای آب، راه و چراگاه می‌شود. سامانه اخبارکام با تکیه به خدمات امنیت فدرالی و یا خود FSB درباره به زندان محکوم شدن یک زاده شهر کولاب خبر میدهد. به قول منبع دادگاه حربی حوزه مرکزی حربی روسیه فیروز حفیظوف را که زمستان سال جاری دستگیر شده بود به تبلیغ جنبش طالبان گناهکار دانست. نام برده به 7 سال زندان محکوم شد. رئیست FSB در ولایت سراتف گفته است فیروز حفیظوف ساکنان را طریق اینترنت برای پیوستن به صف طالبان تشویق میکرد. به گفته این خدمات از جمله یک مورد کوشش او برای به صف طالبان جلب کردن یک زن ساکن شهر سراتف آشکار کرده شده است. مرکز ملی تستی نتیجه های تقسیمات تکراری داوطلبان را جنببست نموده است. به همین ترتیب از 20509 نفری از نو ثبت شده 12750 نفرشان به اختصاصهای انتخاب نموده خود راه یافتند. تقسیمات تکراری داوطلبان در اساس بلهای عمومی به دست آوردهشان که قبلا صورت گرفته بود معین گردید. آنها باید تا 22 август به مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه یا عالی کسبی داخلدار حاضر شده حجتهای ضروری سپرند. در صورت غیر از حق قبول شدن به مؤسسه تعلیمی محروم می‌گردند. خاطر رسان میکنم که سال جاری در 2 مرحله به قیدگیری برای شرکت در امتحانات مرکزی ملی تستی که این شماره در نسبت سال 2019 5624 نفر زیادتر می باشد، بیش از 100,000 داوطلب از قید گذشتند. و حالا برای شما از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 31 درم، 1 یورو 12 سومانی و 30 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی رسو 140 سومانی تعیین کرده است. بینندگان عزیز برای این ساعت صحبت خود را به پایان میبریم. تشکر از یکایک شما را 3 ساعت پس منتظرم.